Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil Wahidil Ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, hadirin wal hadirat jamaah maghrib yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, rilalanna iye wattue de gaga ada, sitinaja iye ipuada, sangadinna ada, asukuru kamarajai, lau disese arajanganna pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Magi nasaba siage egan na papinyamang ia angkay na wiringi pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Narikumelo ki makita ang kamo papakita na wiringi pengallahu Subhanahu wa ta'ala, de nagaga pada papinyamang ia angkay na wiringi pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Narikumelo ki maringkalinga ang kamo paparingkalinga na wiringi pengallahu Subhanahu wa ta'ala, de nagaga pada papinyamang na wiringi pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Narikumelo mo pi makinat ding yulle mo papirasewi mapalay nania macakke de nagaga pada papinyamang na wiringi pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Nariko melo ki mandre, melo ki minum, yulle mo papinadingiwi, yulle mo papirasewi, yulle mo papasilengangi, andre macaningi, ia angkay mutama rilalanna tiga rota, de nagaga pada papinyamang na wiringi pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Pak Bu, magani kira-kira nariku pengallahu Subhanahu wa ta'ala nacabui sensor yang ada di dalam tenggorokanta, nacabu ni sensor ia angkay rilalanna tiga rota gangkana de nanariulle pasilengangi kega andre makanja kega andre de nanariulle pasilengang kega inunga macanning kega inunga de na macanning de nanayulle pasilengang ia angkay mutama rilalanna tiga rota nariku iyaro kajadiang na'uzubillah summa na'uzubillah magi nariku iyaro kajadiang polewi tasede rupa tahu nacabu pengallahu Subhanahu wa ta'ala sensor yang ada di dalam tenggorokanta gangka nadik nanile pasilengan namo yulle malisoli andre masolie namo itamewi restoran kami na makasingi wallahi detona nariulle manya-manyamangi papi dalik na pengallahu Subhanahu wa ta'ala detona naille manya-manyamangi papi nyamanna pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Narimakwan na naro idi atan na pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Nariko ang kamopi yaitu makanja ajok kanganna. Nariko ang kamopi yaitu makanja pungsina. Yulle mo papakita matae. Yulle mo paparingkalinga iduchilie. Yulle mo pamakinat dingi wiwatakalewe. Yulle mo pamaminya-manyamangiwi. Andre inungange ia angkay na pasadiang ti pengallahu Subhanahu wa ta'ala
aja mutakkalu pasyukur lauri pangallahu subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nareko musukuru kiwe papenya makumanna de na paja na tambayan pangallahu subhanahu wa ta'ala. Iya namua nareko masakariwi majapu pacalaku masarro mapipati. Hadirin jamaah maghrib yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat nanya mapas salama tandalu pewi kiringangi lauri ale malabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Nigi masalawa riya. Nigi masalawa riya nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Weka cicang risalawaki wiri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Weka 10. De nagaga pada amufakang. De nagaga pada alabang. Risesena di ata nariko engkai isalawaki wiri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sininna atamatapakna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Nariko angka tahu, nariko angka ata, buka di usaha, buka di jama-jamang, kira-kira yero atai, kira-kira yero tawe, melok di buka jama-jamang iya papoli arogingan. Ibu, iya ko buka ki di toko, buka ki usaha, kira-kira melo ki gayero utokota usaha tarogi melo ki rogi de ye ko buka ki seddi usaha de gaga tau de na melo rogi usahana aga pale pada nelori aga pale na pada nakatai melo mana saro melo mana lolongan alabang melo mana ngisaro. Magi kira-kira na melo saro ibu magi kira-kira na melo saro supaya manandungan ngiro jama-jamanna. Magi kira-kira na melo saro supaya matu ang kawadin nakinan rewi. Magi kira-kira na melo saro supaya matu ang kawadin nakatui. Magi kira-kira na melo saro supaya matu ang kawadin inataruangan iwija-wijana. Supaya matu ang kawadding inawarisiki wiwija-wijana. Supaya matu ang kawadding inapanama na pamanarang ipadimundrinna. Gangkana dega ga tahu buka di usaha. Dega ga tahu buka di jama-jamang. Sangadinna melok manang isaro, melok manang iuntung, melok manang ilolongan alabang jamaah dimuliakan Allah. Tapi tidak sedikit orang keuntungan yang dia harapkan hanya keuntungan semata-mata di dunia. Dena cek dia tahu saro melo nakataiwi hanya asaro ngarilino yang selama ini kita tahu, yang selama ini kita yakini, yang selama ini kita yakini bahwa atu tungang ngarilino onron cinampekeng, atu tungang ngarilino tanya onron mananungatei di rupa tawe. Atau tungang ngerilina tania onram mana sangat taidi rupa tawe atau tungang ngerilina onram lepal-lepangat taidi rupa tawe tapi magi na iru si mata-mata na pikiriki wi rupa tawe gangka na takkalupa pas sadiangan alabang materi esrimun rinna pengallahu subhanahu wa ta'ala gangka na makade pengallahu subhanahu wa ta'ala. Angka tallu gau, angka tallu jama-jamang, angka tallu usaha, insya Allah nariko mujame ye tallue lolongan alabang. Tania rilino bawang musaro, tania rilino bawang beruntung. Nekia
okko serimun rinna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di dunia kita mendapatkan keuntungan, tapi mati ria serimun rinna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Kegana yero maka de pengallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Sadaqallahul azim. Tallu jama-jamang, tallu gau-gau, narikona pogawi rupa tawe. Insyaallah, jangankan dia beruntung di dunia, letu asrimun rinna pengallahu subhanahu wa ta'ala dekna paja saro. Jangankan okko rilino lolonga asarongang, letu asrimun rinna pengallahu subhanahu wa ta'ala dekna paja lolonga asarongang. Jangankan rilino lolonga alabang, letu asrimun rinna pengallahu subhanahu wa ta'ala dekna paja lolonga alabang. Niga makada tania ustaz hamka makada. Niga makada pengallahu subhanahu wa ta'ala mak janciri atanna naya pengallahu subhanahu wa ta'ala de nangka napasi dupa si salai nariko angka jancinna. Innallaha la yukhliful mi'ad. Majepu pengallahu subhanahu wa ta'ala de nangka napasi dupa si salai nariko angka nak janciang. Nariko pengallahu subhanahu wa ta'ala mak janci. Jangankan 100%, sisa 10% bakal lebih napasi dupangi ki pengallahu subhanahu wa ta'ala. Aga nero talue nomor sedi yatluna kitab Allah. Ibu, yatluna kitab Allah. Ia naritu tawangke de napaja bacai ayat-ayat na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Yatluna kitab Allah. Dena paja tawangkai si pakaraga-raga ayat-ayat na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Yatluna kitab Allah. Dena paja si pakada ada si bawa pengallahu subhanahu wa ta'ala. Pahamor ko bicara rogi kak? Hah? Iya. Ya. Oh, dia ajak kama mak bicara taru kawasan ni tapahang ni kado-kado ki ternyata cakar duki. Nah, ini. Ya. Aja mau tamasela ko malada sadak buat makomitor istilana. Ya. Makomitor adanna to sidin ringe. Ya. Yatluna kitab Allah. Dena paja na baca ayat-ayat na pengallahu subhanahu wa ta'ala maka insyaallah tamapakai model ini yakin dan percaya. Jangankan dia di dunia, aku serimun rinna pengallahu subhanahu wa ta'ala dia napa aja lolong alabang. Dia gaga ada-ada, dia gaga bacaan yang bisa memberikan jaminan keselamatan. Risesena atau angkai baca iero bacaange sangadinna baca-baca ayat-ayat na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Niga makada tania ustaz hamka makada alena nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narampe rilalanna desena ikra'ul Qur'an. Ikra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca akurange fa innahu niya baca akurange mancaji syafaat ri asrimun rinna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Mancaji wipat tulung ri asrimun rinna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Maka insyaallah tau angke dena paja
si pakaraga-raga ayat-ayat na pong Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah orang seperti itu akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti itu akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jama-jamanna ipabarakai jama-jamanna, wija-wijanna ipabarakai wija-wijanna, dan insyaallah ipassalamai ripang Allah Subhanahu wa taala. Angkaset dikisah Pak Bu, angkaset dikisah yero kisah katau pengusaha, kisah nyata pengusaha. Yero pengusaha jama-jaman na makbalu i oko pasae, makbalu i oko pasae, balu na balu-balu, jama-jama balu-balu, pakaian na balu, ya pakaian. Angka nang kasewa waktu makan rewi iro, makan re api oko pasae. Bu, ye ku api na cari-cari kira-kira ager. Iya. Tanaban ni pole ro api mana tinro na tawe makan ri api ku pasai yero na pasalama de ne gagaje. Ya. Ye ku api na cari-cari, ye ku akal rupa tahu. Tentu kapa de ne na salama. Tapi raja aku sanganna pung Allah Subhanahu wa taala sininna koro de gaga tau de nandri api ruko-rukona tokona balu-baluna sangadin nasi di bawah namuna gessa api de to na gessa negaro ye nang ipak balu cari-cari pak balu wajajue jangankan na gessa api na warumi bawang nang ero mangutoni ro cari-cari naji aji agasan naji api malumpa-lumpa ya. Nawar, tapi raja aku sangan na pung Allah Subhanahu wa taala magi nade na nagesanna nade mana nagesa si kalica mua onron ye pak balue. Ternyata diselidiki, ditelusuri, ternyata ye tahu. Ternyata ye tahu Pak Bu. Angka koro sikola pakka pala korang. Angka koro sikola pakka pala korang. Najaming yero usahana keuntunganna sarona nangero 50% na bagi duwe sarona 50% na weringnya ukor pak kepala kurangnya na weringnya koro tau maguri agama na pung Allah Ta'ala na wering itu oke maguru baca ayat na pung Allah Subhanahu wa Ta'ala tau makapala kurangnya baca ayat na pung Allah Subhanahu wa Ta'ala nalengi warra nalengi bale, nalengi wajaju, nalengi kurang, kebutuhan na pakapla kurangnya 50% sarona keuntungan na koro nalengi 50% keuntungan solo. Ternyata magi jemaah yang dimuliakan Allah, alena bawa ilindungi ripung Allah Subhanahu wa taala. Magi angkai najaming keluarga na pung Allah Subhanahu wa taala. Angkai najaming sumpulolona pung Allah Subhanahu wa taala. Niga sumpulolona pung Allah Subhanahu wa taala. Niga keluargana pung Allah Subhanahu wa taala. Yanaritu ahlul Quran. Ahlullah huwa ahlul Quran. Naya keluargana pung Allah Subhanahu wa taala. Keluargana yanaritu angkai baca ayat-ayatna pung Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabi. Narima kuanna naro ini atanna pung Allah Subhanahu wa taala. Alai sara maguri ayat-ayat na pung Allah Subhanahu wa taala. Alai sara baca ayat-ayat na pung Allah Subhanahu wa taala. Narikode nariyulle baca seddi gesok na siwanni seso siwanni si tengah gesok nah narekode nariule baca si tengah gesok dua lampa na si tengah narekode nariule baca dua lampa si tengah si lampa nah narekode nariule baca si lampa si dina ayat na si dina halaman narekode nariule baca si di halaman Sedina ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Sadaqallahul azim. Sedih ayat, kasih dia ayat. Dia nama rigaga, lo kisi manontong. Dengan nangi pakala lo Portugal gaji nangi pakala aga kah? Ya kepala dia tulis salewi anontongan ngade nama rigaga, tapi menontongi bawe Al-Quran na pung Allah Ta'ala. Ye ko permagasan na sihe, ye ko manusi baca sisit di ayat. Manusi baca sisit di ayat. Ye ko marusa ke sistewe tutu sipe mo kurangi. Tamini. Ye ko desi gaga baca sisit di ayat. Maka insyaallah jaji matewi anong tonga goloe. Jaji matewi Al-Quran ibaca ayat-ayat na pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada makdo jake makdo cabawa mi de itu gage lolongan ikalato ni yero yongko de to na gage ilolongan ye ko to mangaji ye ko ikale yero yongko ang kanay lolongan se ditogi aya dua togi aya tali togi aya yakin dan percaya wadi jaji matu itu sedi aya napa barakai ki pung Allah Subhanahu wa Ta'ala selamat kirilino lebih pamati resurimun rino pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kode nasi di ayat dia tu mulai baca, isi di na huruf pu. Manang kasih di huruf pu Pak Ustaz. Napa melo mak guru? Dia nama rigaga. Alif riase na a, ba rase na ba, ta rase na ta, jim riase na ja. Aku mau piro batete mengaji bu? Aku mau piro mengajam mopi. Ya, waw riase na wa, sim masa du riase na sa. Wasa lama le prase nala wasala midapan nemu wasalamu ye ko ina rona santri biasa rona santri ko bacu-bacue ye ko ina rona kada pada itu balik cepat na salewe mage pak melo ni soro ni made di pajena pokona sekomo na makarana ora se ndawa na ludu tacirci ni wajajuna na ludu ni songko na tamni korana pasal tu wassalam ulari maka perlu diri yang dimuliakan Allah ta dua rase netang ta dua rewa neting ta dua depan netung tan tintung ada merigagah ibu labbi ramoiwi na cacaweki apota na sabak macoa maki na paki melo maguriwi ayat-ayat na pung Allah Subhanahu wa Ta'ala labbi ramoi na cacaweki apota na sabak macoa maki na paki maguri ayat-ayat na pung Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada na callaki malaikat na pung Allah Subhanahu wa Ta'ala na sabak watutta turilino de manahanangka na ibu kama si kalica moa ayat-ayat na pung Allah Subhanahu wa Ta'ala de manahanangka ibu kai ayat-ayat na pung Allah Subhanahu wa Ta'ala ikra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Engkau guruku Pak Bu, pembinaku si dia. Buta tahun dah. Dena buta, dena kita. Ya. Sisa pada mereka apa di? Masa posisi ni. Yero tapi alena guru mengajiku. Pembinaku guru mengaji bagian tilawah makundrai. Alena guru mengaji. Itu rujuk ke musabakah. Alena terima curi ke bagian tunanetra. Apa guru mengaji. Akhirnya wadi jaji berakakna kurange kebetulan angka non rewi magasana angka non rewi korma pertandingan angka tiroi akhirnya terkesima dia membaca Al-Quran na kita matanna nekia batina mengaji tanya apa tu samanna melo kiteri mingkalingi narikuing kalingi batina mengaji. Ternyata apa yang dimuliakan Allah. Wadi jaji rutawi tau angka-angka. Wadi jaji rutawi tau angka-angka. Akhirnya ero napindri umrah. Alengi hadiah minri umrah. Akhirnya nange ye tawe
kamar jito ipinri umrah ko celalena mi. Celalena terpaksa mesti isapar to pa iro terus sibangi. Na iro wadingis imir wadi sibangi iro turi lo sibangi ro pona iko undangan lo pertandingan imiro. Nero to sibangi anak santri ya iro turi sibangi ye ko yolli ko guruna denang kada de ya denang kana kada de ulai denang kana kada angkau jama ne yolli makade lo musibonga lo mengaji joka akhirnya barakana kurangi ependre to panangi turi sibangi lo mengaji magi barakana akurangi jamaah yang dimuliakan Allah napa mana maka datawi zaman biasa riati milo sibangi ro atik kilo tag imi milo musibangi engka mana waktu nadi pagaga mega maneng alasanna kenapa jamaah yang dimuliakan Allah barakana kurangi maka yakin dan percaya mungkin kita sering mendengar orang berangkat umrah bukan karena dia mampu tapi betul-betul karena panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah memanggil hambanya pergi bersiarah ke Baitullah, pergi ke bersiarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yekonolli ni pungala ta'ala tanah, insyaallah Allah akan memberikan kemampuan itu. Wadi jaji tenia pulih rialena tapi pulih seliwangi supaya dia pergi berangkat ke Baitullahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wi nyama pesedi koni yolona Baitullahna pungala ta'ala tumatal dia labbaik labbaik Allahumma labbaik 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 la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanallah, madari mak dunu-dunu matai jemaah yang dimuliakan Allah. Kenapa? Salah satu keberkahan yang kita abaikan berakakna akurangi jemaah yang dimuliakan Allah. Itu yang pertama, yatluna kitab Allah tau angke dena paje baca ayat-ayat na pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa aqamus shalah tau angke perhatikan made cengi sempajange tau angkai si mata jame pesempajange ana al-laili wa atrapan nahar tau angkai dena paja jampangiwi tetongiwi sempajange maka yakin dan percaya orang seperti ini mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi akan tetapi senantiasa mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak kisah-kisah nyata yang Allah perlihatkan kepada hambanya, yang Allah perlihatkan kepada hambanya, yang Allah perlihatkan kepada hambanya. Begitu besar manfaat dan dahsyatnya sempajang 5 waktu. Angka kisah Pak Beca, iro Pak Beca iko narapi waktu nama sempajang. Tapai tenre monro nariko narapi ni waktu nama sempaja okotoni rolepa mas sempajang. Akhirnya angkan kasih waktu iro Pak Becae kebetulan nilurang ni tausogi magi nilurang iro tausogi nasabero tausogi lalu riset di nrong mace kebetulan mace lah dai denule lolo otona akhirnya denule mata jengero sehingga iro nange itu sogi noi sapa Beca. Akhirnya runtuh nangi Pak Becae. Purana nangi runtuh Pak Becae. Naruntuh Pak Becae. Nalurang ni. Matangangi nangi nalurang. Depa nalatu kormele nonroi. Depa nalatu kormele nonroi na sabangka pertemuan na. Ke pertemuan pengusaha. Depa namelo latu kormele nonroi. Macawi ini. Iko malalangi. Dene nama bela nalalangi. Bangi Pak Bangi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka Pak Becae tak dampengi kak bu, tak dampengi kak kebetulan ibu-ibu tak dampengi kak melo kak lepa mas sempajang. Maka dia nang ibu ko lepa ko dewa aja itu ongkos becamu. Aga nasa Pak Becae. Dene meriga bu mika lepa. Dene meriga mika lepa. Dene meriga. Akhirnya nangero nange
to soge age Pak Beca lepang. Nasaba masih kai jokka malalang. Malalan na nangi de na paja na wanawayir nangi roda na Pak Beca. De na paja na naway. De na paja na naway. Letu kur nangi selesai nangi pertemuannya pertemuannya panasaralada melu mite Pak Beca. Angin yang kanang kasih wawatu. Stampala si ukosi di hotele kebetulan nangir angkate ukur melu mite. Maka de Pak Beca melo ka aga sana melo ka lo bolata joka maka de Pak Beca aja na kasih mulo bolaku joka anu mi kasih kubu-kubu mi bolaku gubu-gubu mi kasih gubu-gubu maka dede bawa kak bawa nang bawa letukur ternyata gubu-gubu ya ternyata untuk satu orang diumroy satu orang WC na isaliwangi na sini akhirnya nita ye terima renni atinna ye nangi tawe terima renni atinna nangi ye tawe terima renni atinna nangi tawe mita ye agina terima renni Pak Bu magina terima renni coba bayangkan orang yang hidupnya sederhana waddi jaji andrena denulle sidapir lanta sesuai waddi jaji denulle mandrem denulle meli bale waddi jaji denulle meli daging tapi dia begitu perhatikan nari kubangi Pak bangi na perhatikan pengubina Allah Subhanahu wa taala. Sementara saya yang diberikan oleh Allah harta yang berlimpah ruah magi ujang pabiangnya magi ujang pabiangnya pengubina Allah Subhanahu wa taala. Tame bolana ya sengi matanang pinina liwa patarina magi nito onrana begitu sederhana sekali. Gangkana giling ilu timur engka kor gambar Ka'bah. Foto-foto Ka'bah Pak. Foto-foto Ka'bah. Nite kor. Aga nasanya. Maga nasan ka ko oto Ka'bah aga nasan ka foto Ka'bah kwe. Maka dero Pak Beca tanna podo kasi naweringa dali pong Allah Ta'ala olo sapi betulan pong Allah Ta'ala na panala tarutaruna. Pada saat itu dia terkesima rewe inangi purane ro rewe ribolana na podangi lakenna sehingga pada irnangi rotuna rewe ribolana berubah drastis benena. Magi beruda ibiasa Bu. May biasa ko makuti mas sempajang rajin ni ban itu rajin masih lang lakin mana pan aja rajin biasa nek sir mak sempaja mak nak ada jolo mak ya mak sempaja nak ada dipe cedi mak ima ku alena mas sempajang mata nei mak ada mak magi mak nak ada engka kor maku kepai melok ka mania melok ka pinri itana marajair tawir lawi bolana miloi KTP na ipinri itana marajai magai karena barakana akurang makanya Pak Bu aja muherang narik ko angka tahu malupo bulana malua galuna majijira ruko-rukona mega otona malua galuna malua darana tapi denule matanangi pinadina magina denule matanangi pinadina waddi jaji makura barakana magina makura barakana waddi jaji bani Pak bange mangobini pamobina Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar angkamo piku galuna asyhadu an la ilaha illallah angkamo piku darana asyhadu anna muhammadar rasulullah angkamo piku jama-jamanna angkamo piku kantoruna sehingga mega na poliang mega na pisipulung degaga barakana magine degaga barakana yerusi mata-mata lalungi nalupewi berat pung Allah Subhanahu wa taala makanya jagewi sempajange insyaallah tau mapakor modelena insyaallah angkai pak barakah ri pung Allah Subhanahu wa taala kenapa nasaba de awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salam nigi tau makanja sempajanna makanja tu ni tulenge nekia nariko sempajange de penuli makanja wadi jaji lenge de penulai awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salah neye mula-mula matu itimbar ya serimun rino pong Allah Subhanahu wa taala ia nariti sempajang itu yang kedua setelah yang pertama orang yang membaca Al-Qur'an yang kedua
orang yang senantiasa menjaga dengan baik salat 5 waktu sempaja perlu. Yang ketiga yang terakhir, ialah itu wa ampaku mimma rasaknahum sirrau wa alaniya. Tau angke paloi wiseisa waramparanna rilalang agama na pengebau subhanahu wa ta'ala. Tau angke paloi wiseisa waramparanna rilalang agama na pengebau subhanahu wa ta'ala. Tau angke masidakang iseisa waramparanna rilalang agama na pengebau subhanahu wa ta'ala. Pabu narik komate ni matu tawe pura ni ilam rilalaku buruk nah pura ni ujian tesis ujian meja si bawa malaikat mungkar dan nakir ya pura ni tanai marrabbuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka pura ni wa man nabiyuka pura ni matu ujian tesis yang diuji oleh malaikat mungkar dan nakir. Ya, pura ni narik kong kamu pa kesempatan millau mo pi kesempatan. Set di momen ne, set di malak dan nilau. Narik ku pura mana ni? Set di malak dan nilau. Aga melo nilau, melo rewa set di mana? Apakah melo le umrah? De melo lo haji? De magi set di nilau ya nariku ang kamopo di napaloi waramparan narilalang agama na pongala taala na pasui laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas salihin laula akhartani ila ajalin qarib puang parewa kacinang papuang benengi taweringa si kesempatan seddi momen ne melo irewa masih dekat magi nade na melo lo haji magi nade na melo lo umrah magi nade melo magi na pasti dekat nasabah haji okko piri lala suruga yang nyemangi pasti dekai magi na pasti dekai nasabah pasti dekai okko meman niri lalaki buruk yang nyemangi meman ni pasti dekat magi na pasti dekai okko meman ni lalaki buruk yang nyemangi. Nomor 2 magi na pasti dekai nasabak pasti dekai manenungangi apalanna berkesinambungan wadi jaji buruk ni buku-buku ta wadi jaji buruk ni watak kaleta wadi jaji buruk ni agak nasenak kapan yang ada di dalam kubur tapi dia napaja yang nyemangi apalan na pasti dekat magai istimrar dia napaja mananungangi nasaba yetu matu tu pasti dekata mancaji ATM TID serimun rinna pengallahu subhanahu wa ta'ala na dia napaja ilulung tanga-tanga iba sigita pabu tanga-tanga ima sigita para lumopi besi para lumopi semeng para lumopi bata idi mani aga melo tatuju idi mani aga melo tatuju besinaga tapudangi panitiae idi mani aga melo tatuju seminaga tapudangi panitiae batanaga tapudangi panitiae kasinaga tapudangi panitiae mambana masjidan banallahu baitam fil jannah mambana masjidan banallahu baitam fil jannah nigi tau bangun sedi masigi bangun bolana pengallahu subhanahu wa ta'ala ibangungangi istana riasrimun rinna pengallahu subhanahu wa ta'ala asumbang meman ni nariku ang kamu paya sumbang asidekka meman ni nariku ang kamu paya sidekang asakka meman ni nariku ang kamu paya sekarang nasabah magi yakin dan percaya tau angke napoji masumbang rilalang agama na pengallahu subhanahu wa ta'ala mereka sebenarnya mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi nekia saru manenungang mali bahasa Arab irbuah tanya bahasa Ogi makada mali mo asan nih mali to ayah semali mengalir mali ya. Tapi bahasa Arab ini magi yeromatu na potawe ko sirimun rin na pengalatan mali ayah semali waramparakku
tegani yero toku, tegani yero bolaku, tegani yero galuku, tegani yero darakku, mali. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam waramparan rupa tawe tallumi bawang. Waramparan tawe tallumi. Nomor sede ma akala faafna yerunan rewe capuni. Wa ma labisa faabla yeruna pakewe malusani. Pupuni yeruna pakewe pupuni bolana na pake malusani mamula ni hancur yeruna pakewe yero matu na salewi na sila galagaini tawe yero matu na pake na sila galagaini tawe pupuni wama ata paabaka nekie yero matu na birengi na paloewi rilala waramparan na pangallahu subhanahu wa ta'ala yena waramparan manasa ili rupa tawe. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Naiya kalibarakana tawang kay na poloy waramparan na riagama na pungala ta'ala pade lo na si de bine pagalu pado pag ang kapagalu ko pagalu manang iya okay lah ye ko ang kataw ko ang kapagalung punne galu se di hetto melo imapano bine kira-kira siya sipu-sipu bine na pano. 2 sipu, 3 sipu-sipu. 2 sipu-sipu, 3 lah, 3 ya. Ya. Mak bine wi kira-kira siya galuan na binen na. Ya kurang lebih 3 kali 3 atau 2 kali 3, ya kan? Bisa motoce deh apa galu moto buku. Ya. 2 kali 3 biasa moto kalau mak galu. 2 kali 3 kira-kira nangero 2 sipu-sipu 3 sipu-sipu yampo koro binenge tirio komere taru mataru gangka nama buah de nei plete-lete yulle mo pololongan 3 sipu-sipu babo yulle mo pololongan magina den yulle nolongan ana ongangi si jepa-jepa ni makapa ni de gaga sikat tabuana magi mama deni di pagalunge mala aguruan ri sesena jama-jamata makade ko angka tahu turi iwarakan waramparanna de na melo pasuri lalang agama na pung Allah subhanahu wa ta'ala maka itu matu waramparange capu motoya bakka na panrasa-rasa matu waramparange sehingga makade labiramoy ini paloiwi waramparatta rilalang agama na pung Allah subhanahu wa ta'ala daripada waramparange palau riale wi alena upakoli pemang labiramai ini paloi waramparata rilalang agamana pung Allah subhanahu wa ta'ala daripada alena riale waramparange paloi pasui alena magai nareko ini paloi rilalang agamana pung Allah ta'ala nolimanang isiban ni seliwang rewa pemang bu ibu 05 si bon rewa pemang tapi ko alena palawi de na 5 nang isiban na siliwang tapi 05 na si sibon ilalam masu siliwang peko carana madu parupa carana wadi jaji ya deni lodang ini tapi wadi jaji makanangan kilasa pungala ta'ala gangka na ipakananga cincing manang kajantu ipacicing biasa limemi pacicing biasa kimita jantung ipacici pak sagali na cicing ero lebih 100 juta pakananga cicing patengahan jantungnya 100 juta ataukah wadi jaji dan lain sebagainya magai bisa saja alena muli alena masuk tapi ko ala pasui insyaallah 05 nang alena jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pabo siap kita membantu masjid kita ini siap apa kita siapkan semen kerikil besi batu insyaallah
neng kalingan ya tapung Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat berkah kipung Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Digaga lalat digaga tikunganna, digaga tasi digaga bombanna, digaga aju di nakti pasu, digaga tahu digaga atas salanganna nania atak kalupanna. Nari makwanna naro, jangan sampai ada kata-kata saya yang menyinggung bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan sampai engka atak kalupaku, engka atas salangatku. Taliwa-liwa ibateku takaboro, taliwa-liwa ibateku manana, taliwa-liwa ibateku mapuada. Tak dampangi kak maraja. Yen namo nariku angkadak kutongang majapu yaitu polewi ripong Allah Subhanahu wa taala. Waffaqana Allah jami'an ila ma yuhibbuhu wa yarda wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.